سڵاوتان لەبێ لە پایتەختی فەڕەنساوە لە پاریسم من ئاڵا شاڵیم لە هەفتپێوینێکی تایبەتدا لەگەڵ جێگیری سەرۆکی شارەوانی هەموو پاریس بەڕێز ئاغنۆ گاچا دەمەوێت سەبارەت بە چەند پرسێکی گرنگ چونکە ئێستا هەولێر دەستە خوشکی پاریسە و هەروەها هەرێمی کوردستان و فەڕەنسا پەیوەندێکی باشیان هەیە پێکەوە دەمێت چەند پرسیارێکی ئاراستە بکەم بەڕێز گاچا زۆر سپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە زۆر سپاس کە لەگەڵماندا بێت. سپاس ji bo we ku hûn divê demê de hevpevînê bi min re dikin. Ez gelek dilxweşim ku dikarim bersiva pirsên we bidim. زۆر سپاست دەکەین. یەکەم پرسیام ئەوەیە ناوی پارکێک لە پاریس بە ناوی پێشمەرگەوە دڵی خەڵکی کوردستانی زۆر خۆش کردووە. ئەم بڕیارە چۆن بوو؟ Cette décision a été prise après une rencontre avec Ev biryar piştî hevdîtina bi Elî Dolemerî re hat dayîn ku hat ofîsa min û em derbarê vê wexwestekê de axivîn ku li Parîsê rêzgirtinek ji bo pêşmerge were kirin. Min helbet behsa vê şaredariya Parîsê Anna Hidalgo re kir ku cih de bi erênî bersiv da. Ji ber ku weku hûn dizanin Parîs û Hewlêr bajarên dost in. Wan heta niha peymana hevkarî û dostaniyê jî imze kirine. Şaredara Parîsê gelek dilsoz e. Bêguman hûn dizanin ew çend caran çûye Kurdistana Iraqê. Ew helbet gelek pabendî tekîliya xwe bi Kurdistanê re ye û jê re normal xuya dikir ku em vê rêzgirtinê ji pêşmerge re pêşkêş bikin ku ji bo azadiya me şer kirine. Em dizanin ku em pir deyndarê wan in ji ber ku ew bi şerê xwe yê dijî Daişê dihilin ku em ji xwediyê vê beşa azadiyê bin. Em pir deyndarê wan in û ew rêzgirtin em tiştê ku ew didin me bi vê rêzgirtinê û di vî cihî de di vê parkê de vedigerînin. بەڕێزگاچە کارێکی پیرۆز گەورەتان کردووە بۆ گەلی کورد زۆر دڵی خۆشە بەڵام کەی دەکرێتەوە ئەو پارکە؟ باش e guhdarî bikin. Park zêde namîne ku were vekirin. Em di nav gotûbêjên girîng de ne. Rast e şaredara Parîsê dema ku van demên dawîn parêzgarê Hewlêrê pêşwazî kir, gava ew li Parîsê bû wan derbarê vê de gotûbêj kir. Ez zanim ku hema hûrguliyên dawî mane ku bên çareserkirin. Ez zanim ku serokê we sibê tê. Lê ji bo hevdîtina bi serok Macron re eşkereye ku divê em bikaribin vê biyarê bi hev re koordîne bikin da ku bibe biyareke mezin a navneteweyî. Şaredara Parîsê xwestiye ku ev helbet berî dawiya dema wê ku dê di adara 2026 de be pêk were. Ji ber vê yekê divê dem zêde naajo. خەڵکی کوردستان زۆر دڵخۆشن. باشە ئێوە هیچ پلانتان داناوە پەیکەرێک سەبارەت بە پێشمەرگە یاخو باسی کوردستان لەو پارکەدا بنێن؟ باش e divê sinek nepêniya biparêzim ji ber ku diyar e dema ku vekirin wisa çê dibin divê mirov nepêniya tişta ku dê ev rêzgirtin bibe biparêze. Ez nikarim hûrgiliyan bidim we ji ber ku ne rola min e ku vê bikim. Ev rola şaredara Parîsê ye. Lê di her rewşê de ev rêzgirtin dê li asta rêza ku em ji pêşmerge re digirin be û dê demeke gelekî xweş be. پاریس و هەولێر دەستە خوشکی یەکترین و لە هەولێر سنتەری کولتوری مادام میتەڕان دەکرێتەوە. ئێوە دەتانەوێت هاوبەشەکە چۆن زیاتر پەرێ پێ بزنن لەگەڵ هەولێر؟ Rast e pêşveçûna vê hevkariyê dema gotûbêja ku şaredara Parîsê bi parêzgarê Hewlêrê re kiriye de hat rojevê. Ez jî li wir bûm. Diyar e ku hevkariya me ya çandî xurt dike. Ji ber vê yekê şaredarê bêguman destûr da ku em vê hevkariya çandî zûtir bikin. Hewlêr bajarekî awarte û dîrokî ye. û em dikarin bi rêya danûstendinan hevkariya çandî ya vê çandê bi pêş vevin ku çanda we ye. Em ê li vir li paytextê bikin. û her wiha projeya nûkirina navenda dîrokî ya xaniyê heye ku Parîsî tê de beşdar dibe. Armanca vê helbet beşdarbûn û hebûna cihekî ye ji bo Parîs nava vî bajarê dîrokiyê hêjayê Hewlêrê de ye. Li wê keleha bêhempa. باشە. نێچیروان بەرزانی سەرۆکێمی کوردستان بۆ کۆبوونەوە و نانخواردنی نیوەڕۆ داوەتی سەرۆکی فەڕەنسا ئیمانوێل ماکرۆن. ئەمە چۆن دەکرێت هێشتا زیاتر پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و فەڕەنسا پەرێ پێ بدرێت؟ Je me réjouis de cette rencontre entre le président de la République française et le président Barzani
از به هفدیتنا نابرا سرک کمار فرانسای و سرک بارزانی ده دلخوشم. او جیب آوای کیته جبو سلاف کرنه و جوه ویدتر خورد کرنا رول و گرینگیا ولات ویل سرقادا ناونتوی و گرینگیا ویا ایرو هین بهتر دوی گوهرتنا جهانی ده. نرولا منه هلبت که شروع وان بریارین سرک کمار فرانسای بکن. او سرک دیپلوماسیه که دیار دکه. تشتا که از دکارم بیجم وقت جیگره ناونتوی یه باجار پاریسه و او باجار پاریسه که وسا به هفکاریا به حولیر را پابنده و به ناولیکرنا پیشمرگه و پابنده از سنه دکارم ببیجم که از دلخوشم که سرکمار فرانسای و بریاوی فرانسا دولت فرانسای تکیلین خواه به کردستان رد دومینن و خوردکن. من گوت او گرینگه ام گلک دیندار وانن او دا آرامیا حرم دجی گرینگن دا که نهاجی آرامی بخباتا جبو آشتیه بپاریزن. هرچند او آلوزه جی. لید هر روشه ده رولا کردستان پر گرینگه. Annoncera sans doute la manière dont il compte renforcer les relations entre votre pays et la France. لسر آسا دولت فرانسای سرکمار فرانسای بگمان در ربازا که او دخوازه تکیلین نابرا ولاتی هوا و فرانسای ده خورد بکه راگینه. و ام پاریس مجوره گوت ام ده همو هفکارین خواه بدومینن. ام ده تایبتی بره وان نوجه کنه که ام ده بشتری وان ببن لکلا هولیره ده زیده بکن و ام ده هفکارین به تایبتین چاندی پیش بخن. لی خالق گرینگ جی هیا او که شاردارا پاریس دخواست که هولیر جی ببه اندام کمله ناونتوی یا شاردارین فرانکفون. جبر وی که هرچند هنلا ولاتی که فرانکفونن جی که هولیر ایرو ببه اندام وی طورا مزن آف فیلم فرانکفون از باورم که او نشانه که آوارته. او گریدانا که ام وکی پایتخت فرانکفونیه یعنی ده هر روشه ده و گریدانا کور آکو هولیر بقادا فرانکفون و گریده ده نشان ده. او چما؟ جبر که هون نرخون که ین منه ده پاریزن. هونوان نرخین آزادیه رزگرتنا لمروان را خباتا جبو آشتیه تکوشین الدجی تروریزم و اسلامیزم تندرو ده پاریزن. و او نرخون که پر نزیکی ین منه. جبر وی که ام دلخوشون که هولیر بشکی کمالی ناونتوی یا شاردارین فرانکوفون و دکاره وی قاده هفدیتین به همون شاردارین فرانکوفون این جهانی را بکه. بارزگاچان دوین پرسیام لبارستان اویا که شارکی بارستان که بارستان جگری سرکی شاروانی پاریس نو هولیر دست خوشکی یکترین تا ایسا چی تان کرو پلانتان چی باده هاتو؟ باشه وکی من جوارا گوت بو درباره چالاکیین که حتی نها هاتنه کرنده ام به تایبتی لسر وان چالاکیین نوجن کرنه داخوین جبر که وکی من جوارا گوت بو ام ده بشتاری بشک جنوجن کرنه تاخا دیروکی یا حولیره ببن او نها دناو هفکاریا که حتی نها حتیه دامزراندن ده بردوام دکه وکی مجوره گوته بو او هر وها دانوستندین چاندین و هر وها دانوستندین نابرا روبریا پاریس دنه جبر که ما او درفت هیا که کارمندین ما ینج روبرین مزن بکاربن بین و گوازتن دا که هر وها پرورده بدن هر وها بکاربن روبریا حولی را تکیلیه دین ده پیش روژه ده وکی مجوره دگوت ده هفدیتینا که شاردار ما به پارێزگاری هەولێر ڕاگریە ده ئەوەیە ku em vê hevkariya çandî bilez bikin bi taybetî di van danûstendînan de lê ne tenê diyek alî de ango divê em jî li vir li Parîsê bikaribin ji Parîsê re jî vê derfetê pêşkêş bikin ku hîn bêtir çand û hunera we nas bikin û ji ber vê yekê ev e tiştê ku em hewl didin bikin. Şaredarê bi taybetî jî cîgirê çandê yê bajarê Parîsê hevkarê min xwestiye ku di vî warî de bixebite ji bo xurtkirina hevkariya çandî yên ku me hene û diyar e her wiha em ji bo parêzgarê Hewlêrê li ser hemû qadên din ên hevkariyê ne ku ew bi kêrhatî bibîne
ئامادە نە. مجارên ku hatine rojevê bi taybetî li ser pirsa girêdayî av û hewayê ne. Helbet herkes jî bi pirskekên av û hewayê re rûbirû ye. Paytexta Fransayê û şaredara Parîsê li ser vê pirsa av û hewayê gelek mijûr in. Helbet li vir jî peymanên hevkariyê hene ku dikarin werin kirin li ser hinek alîkariyên ku dikarin ji bo siyasetên giştî yên ku dêj aliyê parêzgarê Hewlêrê ve di vî bajarî yê hêja de werin bicihkirin bên pêşkeşkirin. Monsieur Kachan. Thank you so much. Merci beaucoup. Zor spas. Et je crois que je me permets ça. Ez bawerim ku ez destûrê didim xwe em nişanoya bajarên ku yek ji şanoyên mezin ên bajarê Parîsê ye em lê hevpêvînê dikin. Ev nîşaneyeke ji ber ku ez bawerim ev danûstenina hêja ye ya ku min behsa wê dikir di navbera her du bajarên me de û bi taybetî jî duwarê çandî de nîşan dide. Et notamment sur le plan culturel. We say encourage. Thank you so much. Zor spas. که لەگەڵ ماندا بووی ئێرە شوێنێکی زۆر خۆشە و زۆر دڵخۆشم کە پاریس دەستە خوشکی هەولێرە. Merci beaucoup. Merci à vous. زۆر خۆشحاڵ بووم. زۆر سپاس. Gelekî spas. زۆر سپاس. ممنون. زۆر سپاس بۆ ئێوەش کە لەگەڵ ماندا بوون.